Medawasi na yeah, Sompa. The Yanko passes so amount of patch and tea and a bompire. A radi Yanko Pon of prayer, the Asidaka Sima Udini, she would go Congo and Unyam. So they appear what the chair high if you see him. The radi and Unyanka Udini and a paying so, it to your brabo. Yaquine, yes, you know, so one sack. So one say more, intimate your the Kayaho Abraboimu was summer, and then ma grandsamanic and a mine a T4 and a pay. Yes, Radi, Ubabemna, would do a Numa Semna Oma, a semi etimanti Uma Akumamutem Nama, yet Timmy, the Apopra, not young one Kubas in Biara. Yet there was a pay so what tea, yes, to Timuna Yabon Pay. Amen. Amen. And you are the Yanko Passy, so much patching. I mean, first up when you Sunamanta 90.7 FM. Machia will be Samara and up on Buffo, Autosunai, and Dana Obahema to fly, and Yano also on yourself with Yana Chia will be you are and a painful sugar cram, Medema Ghana mining, Cransamai, Twitter, Mopidi, Twitter. The American man say, Nipabia, which is now Bobra. O Boko Walim, the Chi, what a rishim Muraya Wachi. Penti, the America check on a mining house to go out to me. Possibly a Jumabia, or near Jumabia, a Jumadi, a Dinkunudi, a Benny Passacanamo. It may share a few food in her crown and a pay massima making us so. Now, I'm a sugar and a man and grandson. Sompa FM. Bruno for the set. And when we go 7, it's a June night. Proverbs chapter 20, verse 4. Or say, I want it upon the 4 infant to the Chabrano of a Rishi now so on. I want it upon the 4 infant to Chabre of a Rishi now so on. Timafutuka Kramu in our fast and woman said, Yanko Padom, a Jew and Yamade butter and he passed it to home, a you queer, until you are a real school wasn't near Jumaya until Tiano or Tio. A chance are by the friend in Amaya by a Juma, Sanoma Willumina, Adea, a chimney paprabo, and any bump to you, a son. Or what the 4-way from 2. Chabrimun was a shape. So the queen among for instance, Abia make us say, you go so I clear say, it didn't so if you gonna fool me if you appear, I wouldn't join your lunch and say, won't mean to give money, and soon I'll bet me a fat, get to your Mapuno, Yamfire Ungra, say the Sabaya, or God, the future baby got travel coverage by a guard, a crown now the upper one will be a so that they are uncle at the swammer or mine. The public prayer at the swammer, Ghana mine and Kansamai. Nina Hanna said, me, 5 years, and so you say, and the Juma so dear, so be by ya. Meaning is aware who is a Gura by and now go open it and Sana, while a Jumano take a crepia, which mean what the mocha crepia, which me know, Fabo. And this assembly, I mean, the pass. Shabri was a one to man, she already be. Do that in a crowd, you will fetch that. But what is this in enough from 90.7 FM? Broke a crabby, and now more different, what is in one. A better crab in a metal in Sabusubusi, no one upon the new Amagana, my soul. You will know about Puama, your Mabruno, someone needs to swap about Puama. Sadi Yama, a Soprania Babina, when as a preptamun, big peer quine, nothing. When you are by a jewel now, now the other battle, you are put the intimate 25 and colony. Now, it's me, boy, a home working every year, your home, a year, Jumatia, about Puama, or Maya in Kundi, the same that the dear Yamiatum, no more quieting, the dear out me here, a crabby plump house with a scaracra, but we are going in the crack. You need to phone a machine crash. Yamaya Bamu, but Pia, who piano, but you must start it. Young Fasika and a shake you must say, young fa, no one between the share of Rabasi, no one can Sompa FM. It be Bravo.
na wiye no aso papa mai amen ya chi Nkoranza man nyina Ghana mai ya nyere ho na urade nso edi betwa urade onhira ye nyina onhira wo so amen amen also for owusu de adwumayɛfoɔ nyinaa hyɛ wɔn nsa sɛ w'anim adom sɛ bra wɔn aba adwuma mu yi pagya afidie kɛseɛ hyɛ wɔn nsa sɛ kura afidie na ma bɔ ho ban na ma nsiesie bi ɛsɛ sɛ afidie som ɔman yi no ɛtuma yɛ nhyira ama ɔman ne Nkoranza man yɛda wase wodin mu nti amen amen
once yenya no once wo na ye move nko enim because already mo kra no nsema ba ye nti no ye assembly no delay 2 years nti sa 2 years no kra ha dwen kra no so da no e wona nsema ye se ye ka yenya nko ho oh sa 2 years na delay no kra no ho asem da ho dada Sompa yenya ma ho a ye hwe ne aka nti mo ma mo san koto na jise san kobiem dabi ye besremu aseme members ye besremu we de monko na monwie no ba kopɛ ohun na ye move forward what you say na ye move forward ye besremu pa we de adesrede na Nkoranza manyina de sremu se monkoto because ne se monsaka bia monsaka every honorable dana take so atama besi ne monsa se monsaka bia monya nsase nyina piem jinsase jiji awurade nyankopon enti ye besremu we de monko no once man na ye move forward but aye me wonwon na minim se nananom ne asem members ya amanfo fa form so no ahia dia nyina ye tie Sompa because many presiding member Daniel Apia di nkomo ma ne ka say nananom ewo madwim se omo ye nhihye se wo pese wo gina afiwe se wo be assemblyman ye koto so aba no nananom ne empenifo ye nhihye se enka afiwe wo pese wo gina se yanto so aba na be ya assembly member nkomu nko 2 years nanka ene national one no enko pepepe onim se national one no omo edikan 2 years yen ya elite timre bia no omo ko 2 years ansan aba na se mo be kaya yene local government expert bi di nkomo ema oka se 90.7 FM hakuro no because national one no omo to assembly member aba no omo ya workshop e de amom dada ndiye de ba betui nya fe na omo san basa omo be workshop bi mu amaye ye wosika bi mu wo ho a omo no omo nsa aka enam se de delay yen sentiment nka bi ye to aba ma assembly members we asa workshop no omo ye no yen sanka sa workshop no omo nya bi man ena we assembly members so a oba ye wo ne man kitikiti bi wo ha ese se de wo fam ye workshop di ma sa ne man nyina no ye assembly members on behwere sa ne man ti basa ekutia ye edi enya ti nananom wo ye nhihye senka we de adesrede se assembly members ya omo bebai ana omo fa form so akoi ye de tu anim se wo beti ase a fine so nti ase ene ne wajai because nyina na ye kosa ha wo mu nti omu di nkan ne mu akasa se wo ko no wo be ko 2 years wo pa fa forms ne ko wo pa jai na ye ne national one no enye pe but menya santi ho asem bim menya enti ho asem bim we de ebebo kuro no ankasa ena ye kuro no a na esi ginae ene nananom na esi ginae se sa say na kwa ebebo an nti anope ye behwe ne presiding member di nkomo manya nti ye se nanka ye first to fourth na no NCC for by say 7 to 10th ena se ofa forms a obetima ye submission obetima submit nti enhye danka akiri de because ye nyan submit forms no amanfo guso e fa de but ye nyan submit nti ebetimi ne omo di nkomo atena se wo a opese wo ko nyina ye tie Sompa assembly member bia no na nanom nhia wo nyina no mfa ntomanim se ne Nkoranza north and south enam bibi esi nti how are you community nti ye hwese this time around no assembly members mu be ko 2 years na ne national one no emiti pepepe we dey ya sem papa na mgidi say obi a o pepa bia so pese osom Nkoranza man bia no obeti ase ndi ebesere nananom se munya nye ya we dey enkachi
enyans insomite forms no enkechi nti betimi ne wo mo pese wo ba ni na akasa ene wo madi nkomo na omoti ase ne national one no etimi akohia nti we de asama se nananom se sa gina ya ebebo bia na pe ye hwe se ye ne impanifo bi di nkomo no ya hwe se e wadwemu se omo ye sa nhihye no 90.7 FM yakoyenim akasima ne nan na nunsia abo enra so ena motie ewia ho ba bi na president mama bells bi to say levy betting tax ne kekeka mako enso anopa ye bedi ho nkomo especially the here manfo pa ye levy betting tax eno na amanfo ewo ntim ye pa say ebra aban dada no de sa levy we buy no na amanfo kasa ho na in fact president mama bra obontoa okan say oba obi sa levy we afri ho sa taxi yi levy betting tax emission tax ne kekeka ho enra area no ordinance asha in fact 26 March Wednesday 26 March Parliament passes sa bill no Sompa FM and say president mama ebe sign na aye adwuma nti enra no president mama assign amasa bill aba say ye yefi ho nti ne say oko send sika say ye sika sa taxes nyina no obeyi afri ho president mama so ekan nti nra o wie no na wo kasa no o kasa nyina ye tie sompa ni manifesto NDC manifesto anasa ono no asema o kan o promise Ghana for so oba ebe president a sa yi levy betting tax ni mission levy ni ade nyina oba obi yefi ho Mahmoud Bawumia so ekan na ono so kan nti oba no ana wabedru no enra ode nsa hyase a o yefi ho ba de 90.7 FM na Ghana manyofo ye pe Ghana for say yentu abama nti na ya idi sa nkomo no sesen o nti anope yeso ye bedi nkomo brother Philip say ne obi kapa nti say ba ye he na ya didi sa nkomo nyina me de na nka madwen mu ni say tama mo bonto ni nyina no in fact president mama e kan nti na say oyi firi ho ende wo hye bo nti oyi firi ho ano no nti me ya sure say na nka Mahmoud Bawumia so na we ne ya wo hye Ghana for bo nti na nko be ye firi ho na question me bisa ne say taxes ene de chichiro man enka yete so mumu a enka emwa na se ye firi ho kra no aya sebe anyway wo hye Ghana for bo nti ye firi ho a ne bo hye wo hye no ena wadi so no ye kofa kase bo no aba ye ba enkomo pii ho a ye ne mu ebedie aha ye Sompa 90.7 Adea Akye Abia Sompa FM nti ye ba enkomo pii ewo ho afi wenso massage best farmer ni biem na amanfo ntiase de ntia da bia me no ba yeso from na so abibra na mete sododo na se ba na mo ayen susumu a me mo na se dore no nyini from me secret ni nyina ni akuafo nyina ntie no ntie na sopamu no matimi agya basobodie yi bi Vital 05 ena me didi me kua adwuma nyina na Vital 05 eye nuane nura ebo asase ebo anobaye na bo mo kua ni nya sikantem enim defo ye hwehwemu ahunu se Vital 05 eye nuane nuro bi a ebo asase na dane asase ani ebo nuane hini eni nuane ankasa ho ban secret ni nyina ni enti okuani a wo ye mo a unhu so omoa ni nyini from wo a wo do atosode a enche na ewu ana wo ye kokofu tutumrika na kwahwehwe Vital 05 achira kwan bogo so ne ntwa so Yankopa agrochemicals Philobed agrochemicals Sofomame ana Israel Asase Ventures Pristia All is Well agrochemicals Akuafo nti ena Hawa agrochemicals Bodia Dumping Peacemaker Abraham Ofori agrochemicals Dunkwa Onofe Manso Amanfi Israel Asase Ventures Asankregwa enen important Monko Jaisaye agrochemicals Vital 05 adupay to be honorable and to boss yakunwo wo suano eja se enchen wa yerede Alpha Omega won Nkoranza Old Market Francis Terry agrochemicals ne nkoraba tabia ebenwo onsabeka dupay Vital 05 for wa homan so 0243 852 751 ana 0242 263 780 and 0241 531 526 Kaise
nsia Sompa 106.5 FM Ebraso se nana KJC ekoba sempremo anopa no nsia kasebo ye de somo Watermelon Street ye bendome eho ene yewo na ye kam se Sompa 106.5 FM anopa no nsia kasebo anana KJC Company Limited ebo ye chidomi esainam Adamfopo Radio Paris France Ayiko FM ewo Kumase Sompa 93.1 FM wo Kumase Sompa 101.1 FM wo Takwa Sompa 101.3 FM Takrade Sompa 106.1 FM Techimai Sompa 98.9 FM Sunyane Sompa 90.7 FM Nkoranza Sompa 101.3 FM Doma na multi TV decoder aya Sompa FM Facebook aya Sompa 106.5 FM Accra live ubetimi ababa shaye and na YouTube nso Sompa FM live your website www.sompaonline.com and some way this someone pay did makotino ebini Enra ana enche district court ekwa asesena ewo galamse hu nsɛmbi ehu Omampanyi His Excellency John Dramani Mahama etu anama wonkran ha akwahwehwe mmea ensuo tɔ a edi wo munya Yenua no mma ne mema wo mudi dwa ewo katamantu dwa kase enim ekasa nsɛmbi hu na Energy Minister Honorable John Jinapo wano nso so ede afutuo bi ama efa kwan ebefa so a enam kane ho dwumadie betimi akoyi Ye mampani His Excellency John Dramani Mahama so asensan bills bia na ebu ekom ensempi kan we no mu ne de so mo sakasebo ewo Sompa 106.5 FM so Yeni de kaseboyi esumo anopei eyemme akosia ago abowaje obetimi afam yakosia nhira mene medoba Abena Bedu Adepa Kofi Afi ensem no enie Omampanyi His Excellency John Dramani Mahama etu anamo ewo enkramantem ho akomiamia ensuo tɔ a edi wo munya na etore bia na agapade asɛn na nipa mukura bi afemu ahye wo nkwa na no ena wotu anamo no hye bo se obi a yebɛkyi wo se wasi dan wo baabi esese nsuo efa no emra ene obedi wode niema nyina esisi ye se de be ya bambɔ ho nsɛm ebegyina ensu tobre mu na agapade ene nipa dodo no a Flooding in the city is caused by human activity. We are the problem. What is happening here does not affect the factories here. The water comes from somewhere, and once it can pass and continue, it will back up and affect the communities beyond. These are streams that existed long before our grandfathers were born. They are streams that flow from the Equapin Mountains and find their way to the sea. Then we decided to come and build our capital city across the streams. So even if you build your capital city, you must allow the streams to flow through. People have built and blocked it. If you build and block a stream, the water will still come. But when it comes and it can't pass, what will it do? It will flood its banks. That's all that is happening in this city. And that's why we're asking the regional minister and the district chief executives to take a very tough stand on people whose properties are blocking waterways, because they're creating distraction for other people's properties and even loss of lives. Sometimes when it floods heavily, we lose human lives. And so it's not because we don't have a sympathy for people like that, but we must enforce the bylaws. And the point is, the assembly here, how did you sit and allow this to happen? We any yeti your mampani His Excellency John Dramani Mahama. Nandia wada swajina mu a wakasa ewa hanum se ni nyina ne se enra Ghana de hye ete asem depa nya asem ketewa afimpi mienu ane aduonu emienu 2022 no ewa bra na MPP amanyoko opani a wodi won anim eya o mampani dada na nado dan kwa kufu ado wo mo de base makomako miensa bi eba yi Ghana de hye etwetwe ho a enso no efunu beda no nkwa menamu nti agya wanum jeje yesa na ebra afimpi mienu ne aduonu na 2024 yakwakwato aba no ya mapani say His Excellency John Dramani Mahama de hye manifesto mu se waba yi levy ene de ka ho no wobetwam se tintontan na watwe ba ko atwa mu no ena mrahye bedwafo wanum kwa asete agya wom kwa bobo hu se sa be miensan wanum betimi aye hu bibi ampa wanum akwaji tumu e de krata akwato mampani teburu so se wonsan
enra wode ne sa ahyase ensem a wone nsamtwerefo aka yebini. This is the Electronic Transfer Levy Repeal Bill. That's the famous e-levy bill. I'll proceed to sign it. Okay, I've just given assent to the repeal of the famous e-levy bill. Now, this is the Income Tax Amendment Bill 2025 to remove withholding tax on winnings from lottery, betting, and games of chance. This is the famous betting tax repeal bill. And so I'll assent to it, 2nd April 2025. So betting tax is gone. Now, this is the Emissions Tax Repeal Bill. So Emissions Levy Repeal Act 2025, emissions levy is gone. This is the earmark funds capping and realignment bill. This is the bill that caps the GET fund and national health insurance levy and moves those resources into the consolidated fund. We promise that we'll take the capping off, we'll uncap them. And so this bill uncaps the GET fund and the national health insurance levy. So the earmark funds capping and realignment amendment bill has been assented to. So it means GET fund and NHI will receive the full amount of their levies. Promises delivered. His Excellency Ghana Mampedini John Dramani Mahama Srem Seja Tam Stababio and a Cassiti and Rano one washum. Entinu sese no efiti enra na eba ni nyina da no e wose wanu mhwehwehwehwehwan eniema bia esa eye levy edada so afei nso wanum charging entities no so wanum anhwese sa 1% e levy no so eye adwuma enra midnight na chesa na adwuna e hyase wanum e ka kire e levy fo a wanum etetete yen kakra se enra da se bia enra na ya 2nd April no Mwati wobi afri ne yi levy awoye anase bia ne transaction bi awoye ya wanum so monrefane ema yen enra mi se mi ye bi monrefane ma de ma me afen so wanum akyeremu e wa hanom se charging entities ni nyina no efiti enra na bia ahyase a eye adwuma se de be ye be ma yen so yokom ahenhare yen ni nyina eye belia omanpanini ede ne sa hyase krata yi afri GRE asoye na ye fi e-levy sunia concern fufro so honorable John Jinapo eyo swafo hya hodeni so ananse energy minister what they to just say abadwafo bi ye tu wo mo so munye hwehwemu emfa kon befa so ankrankra ebetimi aba enyinam kane adwumadie mu betimi adi mu no wabo wo mo aba so eye technical committee on private sector participation in power distribution na no wo hye bo say electricity company of Ghana yen china aban be na famu die biara na omo de osumpa ama oman no. When we're putting up the committee, we're trying to put the best foot forward, and with the caliber of people we have on the committee, I'm not surprised that if undertaking such a diligent, extensive, and all-encompassing work, what the committee is done is to consult almost all the relevant stakeholders in order to advise government on the way forward. Ultimately, what we seek to do is to ensure that we have reliable, affordable, and dependable supply of electricity. This exercise is not the end of the road. In fact, this is the beginning. Because we thought that before we undertake or pursue this step, we needed to consult broadly. And so this is exactly what the committee has done. And as you've just heard from the chairman, they've given us 3 options. Option 1, option 2, option 3. And in all the 3 options, it's quite clear that none of them talks about outright sale of ECG and its assets. And so I just thought that I should make it clear so that nobody goes to misquote us or mispresent us to say that the committee has recommended that ECG be sold. In all the suggestions and the options, it's quite obvious that ECG will still remain the asset owner. Na honorable John Jinapo awoye energy minister na so swafo awoshe ahodeni so na de ede nkomodboy ene abasoboy eba ye efa abadwafo bia ye tu wo se wo munye mpensempense mu ekwan befa so ankrankra ebetimi aba energy sector ne mu na mo besom wo man ye na electricity company of Ghana and a northern electricity distribution company no netco no wo betimi aye wo madwuma ekwan so na Ghana ha nyinam kane ho nsam dum so ne ade kra ye betimi etu ase
enti omo gina ye omo de bae no omo kire mu se ye fra bibi entity concession multiple lease and a severed franchise eno ebe mu a ebetimi aboa na committee chairman Jabesh Amisa Ata identified 9 major challenges that are impeding the performance of distribution utilities in the country, and these 9 have been put in 4 groups. The first group has to do with the administrative setup of ECG especially, and we see problems with governance, we see problems with management malaise. And then we also see procurement problems. This is not because of what has come up in the past week, but we had identified it previously. Apart from these, then there are also operational issues that are impeding the performance of this distribution function. And these include the high losses, both in terms of commercial and collection, and high losses in terms of technical and unaccounted energy. Then lastly, there's widespread customer dissatisfaction with the services they are receiving from the distribution utility. Overall, we looked about 8 models of private sector participation, and we settled on 3 that summarize what the picture is. And we have looked at this in detail. There's one that we call, the first one, option A, that we call the entity concession, where the whole distribution business would be given out to a private concession as one whole concession. Then there's option B, which we are calling the multiple lease, in which case the distribution across the country will be divided into several parts, and each of them awarded to probably a different private sector participator to operate. We are any ayati Jabesh Amisa Ata. One on a technical committee ayati womo. So when you pense mo kwan befa so a ahondenia wo dwumadie ankran bemono wakasa ye chichi mu gina ya wo masi Adea fa ho. Na onyanfo John Jinapo ayeswania wo hwe energy and a green transition so enra so wane samtwerefo etwe nkomo ani nyina efa ECG containers ya Ghana fo yete ho penten kwase ye beti bibi papa free na kachie yi na enra ne nsem kan ye mu no ene wade tu dwakire mu sei wano ankasa atwero krata tetenten afri ni office akwa ma attorney general egi ese we de wamra mu no wano so be hwehwe mu bi emfa moa said ye be ya nipa kro na ne nsa efore sa eye dirimudie no ho no yetumi ede no egina mranim afenso wase national intelligence brief wonso wade krata ni bi akwakoma wonom na afi national security secretariat wonom so enya krata ni bi ani nyina efri na kache esa wanom emwano na enipa kro na ne nsa ho ewo wo sa ECG containers no ho no yetumi fa ni nyina mra no na wo kire mu sei wanom akire nipa ni bia Ghana de hye eka ho na afi Chinese eka ho na mom wa mugusa wa mu yehwehwe mu John. Yeah, we're present to the Attorney General to conduct further investigation with the possibility of taking coverage to court. We've also written to NIB to institute a proper and forensic investigation to determine the whereabouts of the containers. And I've also personally written to the National Security Secretariat to help us secure the remaining containers so that we can do a proper reconciliation of the containers. Because some containers are still stuck there. We need to secure them so that we can put them to good use whilst we pursue those that cannot be accounted for. Waswania wano eno washa energy and afa green transition onyanfo John Abdullahi Jinapo ensamni. Na ya toso akoyanimu a emebunu bi ewo adwumako besiase ewo adwumako enyan esiam district ewo central region from concerned youth of adwumako besiase in the adwumako enyan esiam na womade sedi omode atodwa ne se mantam no ene mensin no ene kuro ni nyina ebesi mantam ye mfimfin mantam no wo mu ya sumdue ene mpumtu ene ma mienu sumdue ba na mpumtu ba ne titu adwumako besiase ho na youth leader
leader eye Owura Kofi Mensah Abrampa na sam ene se adwuma ko besia se empumtuo de so omanfo omani ensi so na omansumgye ama ebe hagene omodi ato Dr. Kesela to Forson awo ye mrahye bedwani a wo hyeso na wasanso osofo hye sikasam so se project ahodo a ato apeno wo meye ho adwuma nursing training college teachers training college road infrastructure saa ne mani nyina ne ahensam mu ntawantawa no won siesie emfa emma wo mu yampani fo amudi animu market ye wakuakuo mpanifo no chairman ya hwe no mo ye 13 for no modi enwamo enwamo kase amadi ya ne se ya ne omo na tido mu a since ha hye ha ma hye kwa no mo ye bibi omo obi anwene omo de omo pe ana ye omo de obi anwene ho de omo pe bia no makọ chichire abi abese dwane ko na de omo ni se ene ye jira so se peni makuma ko 13 no omo twa omo fi dwane ho ye yomo so many di dwane ene ye press conference ye ye pese peni bia ebe jire mu so we pani na edwane na ho na ye no ye twese edwane ebe ye be hihye dwane se edwane be gina ni titiri ni se omo sha se free ba bia ha hye no omo de ekuo bi ebreye so omo ye foundation fo ba ya se de asotutu fam no ekuo ni fam mo foundation ekuo ni de asotutu fam no ye hu se nyekuo se omo ye foundation ba bo adwane omo be gitwa emu na fi yansam because ye omo ni ye bi ani mpanifo ni komo bi omo ni omo bi mpanifo ni kata so mu aso awo ni ma bi hu ye hu se omo agenda we are tiefo na Kofi Mensah Abrampa na ye bonene na mo akọ finance minister ho na mo di ye good to do man akọ to dem sa ne ma na kan room ni nyina beba power ama mbebu na wa hanya adwuma ye no ano ana ye chiche shabo ku to kwasi ye bibia nkoso the finance minister sia na so di butu duma le bani krom na se mo ahimfo na mo ba kwa di aba no mo twa mo na mo kwa na mo boye mo mbebu na boro mu it's the ma bi ya sempe info a wo wa bere na ya na he on abo president atuma force sisi awakoye finance minister ya de strakasi a ye de tuna him de omo boye na anya de ntokwa na abenti ye izechi anada ye nso ye bo omanfo ye nsusu dem na bom ye pempo tu okoye mu it's the ma bi so leti yanka omo boye na office ka mesem na adwuma no imble we eye kromafo a wo mo ewo adwuma ko besia se wo mo ne kasa ne mo mo ye nko na afa ye nko tie Kofi Mensah Abrampa awo ye youth leader eye concern youth ewo adwuma ko besia se no saying will can nsem ne pa enka besia se hanyara na nsem trofo da kwan de asomdwe ene yare hwehwe asomdwe ne yare besia se ya eni nti no ogidi de omo ye yi arobe yi penfo abisafo na na atani yara na eto na penfo so wa be oda sam no atiye na ama mbegu ye juma sama ye so ha etum beta yi na dodo na ra we baby ashe na wa ye juma iya asomdwe kasa ye no so ye wo ye de ma besia se na sebi besia se man na ne aboyenya sebi ya mpengu oda ho a onda eni nti no intentem yare ofana no ntumi ye ka say traditional council fo ye besre wo fo wan no ntumi regional house of chiefs yesre wo fo wan no ntumi Ghana police wo so yesre wo fo wan no ntumi regional minister yesre ofana no ntumi peace council yesre wo fo wan no ntumi we Kofi Mensah Abrampa concern youth and we adwuma ko besia se wono ene kire na dwene no yenuanom mba ne mema wa mu di dwa ewo kantamanto dwa kese mu ena sesei wanum so amotintesu kwakwa ache wanum panimfo ni nyina ne sei wanum se niema bi ekoso ewo wanum dwam ho a wamu no wamu ngiri kura afei said market women no ekasa kire mu ne sei eniema ye agya ehyehyehye yi epanimfo ani ntini atwotwo wura pepe akoma na bepie mu ho no mu a wamba ye wo momwa enso sika na ba ye no wo mahu sika no afei opani a wono agina wono nyina nam ekasa ye eye nana Kofi ado wone samtrafo etwetwe nkomo yi ya mpanifo amudi animu market ye wakuakuo mpanifo no chairman ya hwe no mo ye 13 for no modi enwamo enwamo kase amadi ya ne se ya ne omo na tido mu a since ha hye ha ma hye kwa no mo ye bibi omo obi anwene omo de omo pe ana ye omo de obi anwene ho de omo pe bia no makọ chichire abi abese dwane ko na de omo ni se ene ye jina so se peni magma ko 13 no omo twa omo firi dwane ho ye yomo so many di dwane ene ye press conference ye pese peni bia ebe jina mu so we peni na edwane na ho na ye no ye twese edwane ebe ye obehye dwane se edwane be jina ni titiri ni se omo sha se free ba bia ha hye no omo de ekuo bi ebreye so omo ye foundation fo ba ya se de asotutu fam no ekuo ne fam mo foundation ekuo ne de asotutu fam no ye hu se nyekuo se omo ye foundation ba bo adwa omo be gitwa no
emu mefi yansam ko ye yo mu ni bi ani mpanifo ni ko mo bi amu ni omu di mpanifo ni kata so mu aso awo ni emabiri hu ye hu se omu agenda ne krokra mu no emma na wo mu di dwa e wakantamanto ne bi nso e de sei e na to so Samu visa meji jana fiansa ya baya de morti awoma nsa ma wo jomo Sompa FM Everyadifo a wanom ewa kantamanto dwa kese mu na ekasa chem se wo mo panifo nyina fa mo di brento fam esanse niema bi entwa yi yetoa ensam no eso dia enrada ena enche district court ekwa asetena opani kase a wote na dwam eye Lawrence Bueno wade etu dwa echemu se polisifu a wanom ewa enche potam hwanom ekopie mu galamsey site bia wanom kwaji excavator mienu afei ehon pempena de bebre ni nyina free eye wanom a wamutu efoma gudi akwambone so ensam ebepie mu ewakwato ama kwato kwa asetena March 28 no ehye sei enka wamu release wamade amfama wanom enso anra kwato asa kwa asetena biem akachira wanom se debida esansei eniama no wamu hwehwe mu a ekosi asem mahu se eye enfumsuo bi ene ba baabi nti sesei ne de wanum ntimi release ne ma na fa ma wanum ne enfa ma wanum china eno so free enche district court eba nana KJC company limited akoba simprimo ye tene so a na ya sori anopa no nsia kasebo e wo Sompa 106.5 FM so na ye kwakwa wie e wo America mampani Donald Trump e de atudwa say ye free bibi Liberation Day adan ya wose wo de to e betoto aman o mokra niema e de eba America mem ho no na ebu wo mukom na ama America man no enya ho mfaso na nipa bebre kasa eba sa UK ne titru eba ha wo mu fi se ehyen wo de wo mokra e de free UK de ba America no edonso na wo mu se eba san so Elon Musk no a wono no dwadie mu ne ka ho business no wodi mu tintima na be benefit no it is abre nkomo twetwen no ahyase a omanfo e kire wo mu agene Sompa 106.5 FM ekoba simprimo nana KJC company limited adansie wo niema wo benya biato enado cement ahodo iron rods nchense de bodanso enkrabata bebre Ghana mantam dunsia wo behu na kache wo bo adwuma nkasa wokoto adansie wo niema free ne nchense sia na wawie enkrani kumase ne baabia ekoba simprimo ene e kamfo ede amawo na kase ebo miamia efaye no ebini Adamfo Paul Radio ebutu Paris France Ayiko FM Kumase efa etopete Sompa FM 93.1 Sompa Takwa 101.1 Sompa Takwa de 101.3 Sompa Tachiman 106.1 Sompa Sunyane 98.9 Sompa Nkoranza 90.7 Sompa Doma 101.3 Afe Umoti TV decoder no so baby a radio stations ni nyina egu no Sompa 106.5 Yeshemu wo Facebook no so yetwagu ho live afe YouTube no so Sompa FM live ye wi a yakuchire ni nyina potoka semu brofo akogu ya website ya www.sompaonline.com betumi akoho akokenkan bi yedom anyone mu aja wamo efa kase yi etopete ye ema bia ya wo bi a wonya bi eteye ema pesmaka de hye yeso yebebe edema wo midin abna badu adepa kofi menemi anti akosia ago aboje obetimi afrem akosia nhya yedamase ye ba yede do bokrata mo boso ebeba 21st clinic aye sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techima eno ene efa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo siremu woje ho ba bi a enye na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo ma gine wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa wo mu gi international awards ahodo wo mu gi local awards ahodo na anu nso na wo mu bie the only sciatica expert original architect
commandant researcher expert mua Ghana had the obi anim say 21st clinic there where alpha and omega eba sciatica sciatica ja sciatica na say hey say yes sciatica say yes sciatica ye anima ye 21st clinic edu de bra bonidi bia wo pe say yes sciatica say yes sciatica say yes sciatica the anima ne say nerves na wo to ase no eba fa wusremu akosi unase no say mu ka wo dua eye sciatica eye sciatica na omo ye commandant researchers expert originators architects a omo ye ho adwuma pa no 21st clinic woni te pen eti bomodea ne bra na momfamra obi wo ha waka obi o tenasia wazimintimi nsore obi nso sore no onam ana wachia eti we de asiatica de esese wo ma ho ye ha papa na ubetu ase so ati ase ade ne de adwuma no nim ya na anim ye o obi anim se 21st clinic woni madwuma no ye woni he obi a obeka se otimi esase atika no o ye 90.7 FM obi a he hospital bi e beka che se wonno na ye sciatica expert me akosua go aboaje me ka che se wo ye fake if you say original na ankasa no ye sciatica ye suesua na wo sua wo ye dai wotimi no original enye peda se wo sua se de so ate ase wotimi no original enye pe etino etishane so sa sciatica expert say no say mo na munim ye no na munim say ye wo Watermelon Street ye free ho won Tantra Hill runabout no ta wo fura wo de hwe wo free domina eba eya hwe wonsa nifa so wo bo say wo furo ye na bo 21st clinic bowra ho na ekone ye nsom ye nkrabata no so de ye de apete Ghana ye wo branches be ye dunnum yesom enkran Tantra Hill runabout ye nie kumase ye hwa ye wo hosunya ne tachima Nkoranza takura de tema kasoa ye line no eye simple obi atimi frɛ bi wo de phone ma akora na kro obɛfrɛ wo eye 0540311311 0540311311 na wafrɛ na sciatica expert siakaka expert 21st clinic Adam anyway sciatica mami call it 3 times sciatica expert 21st clinic how many times did I call you 21st clinic how many times did I call you 21st clinic sciatica expert 0540311311 na with them just this word no long to know that I need your help and no one else Ebia me kwa yefra ade ba ko pe na mehwe ansa na mahwe bibia aka ho eni de kwa e wa yefro na se ebi mu de ye more room for improvement nenso the last week me ko hu ne ye de e excellent on point empanyini se etu nya chiginafo a e na ebo na bibisa o chiginafo no edin ba ko pe no obi aboye who knows tomorrow services enti say ye ordination naming ceremony who knows tomorrow services birthday wedding send off who knows tomorrow services owonkonwa canopies money box any mattress or the man who knows tomorrow services otwa video coverage osan so ambulance or the man na kai say wo de hye no free ma obefa na komochire abra onje hwe mechire free ambulance servicing na say yo no duru su na okoyi wo de hye na ba baby e ode be ko bia no ebo no da fam kra enwo chi no who knows tomorrow services emagosia abra enzi bia ni ho mechire interest free osan wada ka so to bia obetimi da wo de hye no na wo de hye no mo banyam enti sa wo de hye bi ka ba bia ode no be ko mochire na assign the number ebra yi na duru so oye funeral decoration ni wedding decoration in an ultramodern style who knows tomorrow services won Nkoranza kwaben menofo ginamba yi na wafre who knows tomorrow services it was 0552789376 ne 0249011399 and 0241848936 who knows tomorrow services we serve you better
Nananom emwaduma nyina frosie die nanso wonim enkankatese mu denti na isi nkanka hene abibire mu ha asoye etumidi abibiduo kasa yade ma yade bobirim dwane eye obo herbal and medical research center obo herbal for no de wono be expert wo cardiovascular diseases onipa yakoma eda emu no ene duro ben a eboa temoja ma nipa kwa no nyina no eno ne cardiovascular no na Ghana hanso de obo herbal ene ye expert in cardiovascular diseases eno nti wuti yade a ayekwa ankro no na wonso wonante kakra bi na wabre na afi wakoma no ebo peri de bia wo de omoja broso no kosoro bia wonso wonan ne wasere etimi tutu ne toda yesisirisi da wo de ananse ache wo yam timi hyew enso na bibia nsie afei wo bo ene wo konji etimi twe wo man me kire wo se wo ni padua no ba bia ntini ne moja fa bia de akunini na wo ma bibiduro kasa mamu yade nyina adwane ene obo hebafo se wo hu akira kwai e wo sunyane krodua mu ha wo behu ye wo Zinco Road ye ben Divine Junction ye ni Immigration Information Center ene di hwani mu Accra ye wo kasoa Techiman ana Nkoranza nso obo heba asoye ni bi wo ho ubenye enupa bi wo Green Light Pharmacy Mosaic Pharmacy Edike heba odumase ana ba bia eto nu bia frey wo 0245 700 248 ana 0249 761 508 obo heba abibiduro kasa Eje kumi mwajuma. Na de na wonko ade akua wo ye de bia na wo hehia poto ho. De bia wo no ba yakose na wo ha ne se. Eye bibi, se masase no musade na asom. Ana de bia na mfudie na aye basa ya. De bia metwem ewo wo fom ho na wo fo enema ekose na wo fulie enyi promprom na wo se kikili se. Wa show. Oho wo ni wakase ensu ehu hwe. Eni da so liquid fertilizer na me dem de mfudie nyina o. Eni da so liquid fertilizer eye dra. Me ne wo enterprise akofade aba na eboa kuafo ankasa. Wo de pete no ba yeso eboa maninyini from na yesoche eno kwa ni edura eboa ma no baiba kese e ma ne yese oba wa wodi adaduanan yesoche na oya akono ankasa ne wohia eni se obenya spraying machine na wabu edida so liquid fertilizer 120 ml edi agum na fe wodi nsu agum a amafidie no aye eno ano no na odi apete onoba no so ebra afiase efifiri na wotwemie no atri na wasanso abo adura ni eye organic into a how bia eni atri atama enya yirapan ubehu won e wo Kumase Junction Angola and the Inshanim. I want Nkoranza so many biato Apia Agrochemicals. I want Lordina Road on a travel line Nasiwo. City of God Agrochemicals. Any SCA new market in Ediani Moshe. And now say Francis Terrier Agrochemicals. Assume bia obenya biato. Who do we need busunya so dependable agrochemicals. Over to me after 0558 006090 and 0504 152 556. And the soil liquid fertilizer. Ehwehwemu mapa abeda di se wuyi yade bi te se diabetes ene mojabroso efiri ho a saa yare ye didi so yi yare a ha Ghana fo adwen pa sisi yade ayamtim ena koko yare a se bawo so a woni anika ene anije wa brabom na 3A co capsules no ya heda to ye bo ase ene ya yese sa wonum aduro no a koko na fifiri wo jam afifiri wo here fa ebayidi afiri ho menim sabre ba bia wo ya wo temenka ena menim onipa bia koko ha no ena menim ba bia koko no adi wakoduru anika samo hinta samo sabre ya wo temenkan medema wo no se edin no eye 3A co capsules ya eye koko master mesra utie na sha no nso ba bia ya wo Ghana ha se no gia number yi na frɛ yen 0546 107 107 0546 107 107 0546 107 107 3A co capsules adroi ya koko master yi mu amu watachiman ene ne mpatamu mfomani nkyere efa fodwo ena afen so Gordon amankwa ho ebiemu nso Nkoranza ene ne mpatamu Africa Herbal Evelyn Amekwa Pharmacy ya ene Black Man Washing Bay no edi nhwani mu ahofadie Herbal Emos Efa Chemical ena abibidro debo die waguo no eno na wutwa Sompa. All right, Sompa 90.7 36 after 6 yakofa kasebo ya sign aba na yenkwe na kwasiti ku ayi crowd nti yakofa weather no ede abro ene eye yawada Thursday April 3rd 2025 enti yenko na yenko hwe se ene yawada yi ede na yede yeni ebehunu nsuo ana ewia eno akwasiti ku kan se nsuo no ebeba na sisi kwazi machi
Mame nhwe na gina so wode mame nhwe ade mame nhwe ade kwazi what men can say okay 90.7 FM say Nkoranza man say me fa champion no enka ho nti kwazi tie ku champion man kwazi wo say training na unya free kwa gwangu mahono me ma catch no say ebi a omunimu ntia ntitiye no ba bia unya free no omunim because kwa gwangu mano tetewa woda musonko ndi omuja se memfa champion man nka ho san say wasem bia obeka bia edem pepepepe empa ho enra time a wode ma yen sensuo beba ne ade de nyina eduru ho a ya empa ho nti sisi no adwuma wo bonti Nkoranza man se memfa champion no enka ho kwazi sabre ameka se amanfo etiew anso makwafom de bia no pa bia obi aye krado ekuta radio den omotiew nti kasa no omonko na yona wana mene woka so awo hono mo ike me bi disa kan ka so afra bi omo ni ya no ni kwan se sa ni esa ti peso o mo ti lo mo di ni ya best ke ko sina ni e ntwa there to any not just honest. Sompa. Now, what it Kinta Mo. At the Chimai and later after the evening up to a midnight. Anyone cries and you're not big to I really now say if I do on in the areas of in the said yeah statement accredited on between I will hold one but yeah he said this uncle name moment to the Nkoranza a bit because a home to Nkoranza so me teach you the northern and that is soon and 90.7 FM and that call 34 degrees Celsius. Okay, so there will be and two craft area. Okay, because in network no name why we say ebeba but dodo na be impediment me boa dodo na be the northern inquire what and no pa was this should be network any why we say e be gina hemfa enkura in ne takita nyem kuno but ne kanse in kanse no Sompa FM. Okay. Matiase pa. Yo, kwazi ene mama yemfa se dakese yemfa ma champion man na fe ye na wase na ochena nyame yadoma ye besan abompunumpu ye da se pa kwazi. Yes, me that. Yo. All right, enti kwazi teku ena ye kwa akotie no Bojibo Adawuruma ena ye kofa kwasi teku Bojibo Ventures ewo Nkoranza Krudium ha na owo old market abrosan kase no enchen ho pe woni NDC office no die nimhwe ewo Adwira road eso na okoho na se online application college of education ena opese okoya obeya ma
wokɔ school tertiary institution bia na pese wotua school fees enso so wokɔ a obey ni nya de amount GT Bank, Eco Bank, Access Bank, FBN Bank, Access Bank or agent who krum ha nti de obey na account bi na pese obi a obekwa ko bi also we account no dada na pese wo ko yiska wokɔ a obekwa ko yi ne se de wokɔ bank a omoye no pepepe wodi bi koto so abetimi de akoto san se we agent e ma sa bank sin nyina nti kwai na ene ne nkodi nsa so ZP afi yi switch services eno so we agent a wokɔ obetimi akwa yi usika senate bia wo pese wo ye mobile money enso so a obetimi akosane bia mo bi betimi de bi ayi bi de bia to botom ne ade a eno so odi ho djuma ope credit ne dudum de akoye mobile money e de agu ubotom a ana de aye djuma eno so transfer no obeye ne inbox e de amount na de akodi djuma bia enti obefre no a eye 0248 089463 0248 089463 now ne bojibo edi enkomo enti ye ko na de obo krata mu nsema ba bedura 90.7 FM posona aba kai se ye kofa de wo krata mu nsema na posona ebo 720 a ye bebie lines na tum ne aba no de wo krata mu nsema na aba no obeba na obekyerekere wadwen de afa ho nti tro number no to number no 0598 994 0598 994 obetimi abo number no e de go phone so 720 yekofa da obon krata mu nsem no ba ne apie edwa a opese wo ka ho asem no wo fra na waka ho asem e wo afidie so 0598 994 0598994994 Sompa FM ye number no nti 720 pepepe ubebem now so wode aba enu oba ba ko ene bae ene bae me sa de 2 asa ba be ka ho eti no two no eti but apam free Nkoranza ba no wa bankran be bobra no wode nkwada nu ene bae eti ya ban no ye chana wo ena ayi obrimpon so about the 3 meso me de 3 o but I say the one na wa ha what the 3 na bank line 3 what den kwada 3 oh 3 et waje 2 o him oh mo mbaba o makwan no mo mbaba oh yeah ya boblo mo boblo hey irenyim number 6 mesa pamna mana Nkoranza eti me kana masisugia news editor akoso eje wa Adea Boateng ohene yire abake school fees David obrimpon Jeremiah obi a wo ye adwuma wa ha wo be wo abro 5 meyi wadi wa so afai apam of the Nkoranza wa bank na be bobra akra stay by o de nkoda num ene ba na enti se wo abake wo de miensa ba wa buru so family nu peka ho se wo nya wo buru ayi enum pe de wo buru adwuma ne mara na wotwa sompa wa ye bi aye nyame se ye nwone enora asase so ma wankasa wo nko na ye onyame wasi yango be fruitful and multiply no wankasa wonko na ye wankasa wankasa apam wonko na ye wankasa nipa ba kofo wonko na sesa be fruitful and multiply no wonko person we jin shira ni nyina dabi yankasa wonko na ye on chen shira menso esi chene so obi aso obrimpon de miensamba school fees o de say also de miensa Jeremiah o de say miensa also de miensamba eti mo amode 3 ba ye no wo bro soa emmema ye salary burden bia etire na ujira me kon manager bombusia ne mane doso ma this one doso da free kumase aw mi free kumase be pie nkran ha no a me den nkoda me ensa ba ye no me chen 8 years Jesus ansa na me wu number 4 Jesus me chen 8 years me record da ho say wo ko despite media me record da ho me chen 8 years
ansa na me de ba ko ka ho eti me ba Accra 2010 no edi 2018 ansa na me de ba ko se ka ho eti me sramo mo amoba ye no mo de me ensa ba apam se with the 5 ade soa ma wo yire home ya tawa wo se wo di bi kan wo a obi abawo wo ba wo abro 5 bi a wo be ko suspension akotre fie enti ya mpena ena menyem afibia menyem mesramo said be ya wo salary no ebe sunwo ono pe de se me hu kura ka man kwa ka said be ya said maka kakra me de be ma wo no kakra de be ma wo no ebe sunwo ai eti akosua me bank ran ha akosua je wa kwode abo atai minim se wo du kuru na be pie nkran ha said me mi kura boaji be pie nkran ha edi 8 years ansa na me de ba ko ka ho ono pe de ma friend ai eti mesramo 8 years mua 8 years ansa na me wu bia ka ho 8 good years so what 8 good years yes ansa na me wu number 4 eti mua dabi akwasi ato size one of the singre one emo bia break me record no 8 years I be harding enti obi ansa nso yenya adwuma fefefe e wo Sompa 106.5 FM mo amode me ensamba ye mo nchan 8 years ansa na mode enan aba apam de mecha na wo he has no right so the number 6 ebeba only right bia be fruitful and multiply why you fam de mo kan to aso enyam nko na nyame se so aba edi enyina ye chane nso sa na yenya bra ya adwuma so ene adwuma den na Sompa 106.5 FM timi akonanim said the me be pie nkran me twen 8 years ya ansa na me wo number 4 no 8 years no susu bo asa wo boy 8 years no susu mame moso you want me ha kwasi animu a won wan se etu di abake Chase mienko ya said ya ma fra dance ya boka no me pese pressure be da salary so me pese pressure e be da salary so enkran ha ya ngo basa dabi enkran ha e stay by plan awo plan da ho utimi akoye family planning anasa jadi eno de untimi abotre ya family planning kaya mano pana yeshe eti ebusi Ghana today and I yatina sie enti afutu ani dia ya papa mposa baby na wafa bi e dia bo koto dwam ye free kro wakrata moboso ni mefa the new crusading guide the wakrata no infrase mi hu ye mampani His Excellency John Dramani Mahama Srem Sejata and I wada anim haseya one makwitire nsam wakata fa to so miensa e na fa eduno na we wakita bill bi a wasine e na ja okuta ne se na nsantwerofo etwa ne kre e na yede abeto the new crusading guide e wakrata yi enim ni nyina ene se bills mako miensa emrahye badwafo e de kwama ne se wonfa ne nsan hyase na emeye mra no emission levy eka ho yi levy eka ho e na ayi nso e de eka ho ba ko no enso eka ho ebi na wade ne nsa hyase sei ne de eno ana ababa ye mra yi betting tax enso eka ho ntimiensa ana nra wo sign ye the new crusading guide obokrata yi e de abenti se de wutwa bet na wudi trillion kora mpacho ye nte so kapre ye emnati amati asem de pa eno so munsam e wo the new crusading guide obokrata no mpacho mka so mse mrante enti me hu opani kase bi nso e da hasei a wabɔ ne suit mu sɛ esre na eye owura Gordon asawibedi akon wodi ni juma e wo movement TV wono ene hosi wo morning show no krata yi e de aba a kire mu se OSP metre special prosecutor wa kire no na eno anadwo so krata e ba ya wonum a kire mu se ya beli no ni na ne se okoka asem bi woni show so efa OSP ho a anya ne de eno ene ma aposifo ekofa no be no anadwo
ye gya no krataa yi de abase ya kyerɛ no bɛno anadwo enso de baaye kyerɛ se ye gya no asaman kese na district court ane enkofo makomako numbi ya remande wo mu ni nyina ne se wo mu akowia gold amafo kosam wanim hu fifire etem pentenkwa ebopik wo mu bobotwimu wo mu amoto pan wanu mu a wo mu gina shavwa no him wo mu aba no na wo mu so akotu wo mu so sa akorobo wo mu nti enipa num na Makesim circuit court no aremande wo mu eno so mu nsem ewa ha COP Tete Christian Yohonu ena oda ha ni nyina efa ese upie mu ewo kasua empotam ho no mu a sadia langas ho ensem eje nsrepe no empanimfo se wonom ebeye bibi afa ho eno so mu de ewo the new crusading guide obo krata yi mu eno eso ewo aha no empanimfo bebre ewo ha akrata yi capture wonom a wonom akire mu se mame Claudia Kwatin Lumo ena eja wonom ehwe se nyakopo ya adom asa affirmative action no sa bill no eno so ebeboa ama ma so a wonom ewo wonwuma akese